Hello, TUNI Kuki News in Vezose na bon travel live nevin. TUNI hin Putin will destroy you. Ti hi Trump in Zelenskyy hi nga anasay ti hi mo ahin Zelenskyy le Putin zong hi zan hilanga cho anakimutova ngeta chu Zelenskyy hin missile ho zong anathume ti hi mo ahin ahi le hi chiwa hi Donald Trump in itawang thu asay pi a itabanga vai hla na nei ham ti hi neu cha het thim na diwa hilset na hin bolo hitin chule Nscn-K ho hi a kemuwa drone tampi hong leng lunin nasata etek ana bolovin a leader ho jong a ti ho jong hi mo ahin TUNI 22 October 2025 a hita in TUNI in jong hi chi chung chang ho het thein divin hin seu hitin chule igam sunguwa thil hung za chop chom ho jong omin ni chi ho jong hi ga ve kil lo hen ban bana in sei de wa hi ama sapen in jan ha chu het de wa hi in MIPI consultative meeting umahin public consultative meeting ti a KSO general headquarter in Togon ananeya Songil munachu anaki khomo ahi in INAM igam ngailu ho zo si hong ki khom vin lang na lungel ho in sei khom vin ahi lo le leader ho thu sei hin ngai vin ti a jong chu mi tampi tip na ananeva Songel community hola anaki bol ahi in ahin la hi chiwa hi nasata a ke so ho alhasit naw jong omi ti ho jong hi mo ahin hi chiwa hi ama hon asaina wa chu adang ahi po in MLA ahi in ahi lo la KZC leader ahi in ahi lo vaile SOO group ahi in hi chi ho zo se hi anako ahi in ahin la wang sit ta in ti ding ham ahi lo le thasit ta ti ding ham hi chi ki khop na chu MLA ho ana zaw ta poi ti hi mo ahi in hing lip langa MLA pu hi ahi la lamlin siam na ho velhading in anachi ti zong hi mo ahi ki ne ni chu event na hi la lang kha na hi thasit ji in igam inama dinga tu lai ta inam pin akine pi chu KZC MLA chule SOO ho bo hi ahi ta in ahin la tu ni a hi chitabang kin gon kineina a anazaw lo pa wang hi I chanham khana thasit wang akisa in igam inam angai lu lodan igam inam ana sa lodan igam inamin I change ha sana to a MIPIN I tabanga GENTHEI na atu hamti don lo hela ki het mo sa ta pa wang hi phamo akisal he ti chu ke so a kona jong mo do a hi ti chu nga phon the hin tin chule ki pa ta khat ki chu a hi le HITI SSC CPO exam hi ho gam sunga nasata kigot na ana umin mi tampin jong exam ana bolovin sub inspector exam chungchanga hi nasata kigot na uma a first pena chu mi tampi hungdo a hin a second a jong chong do kit hin a hin la to I final hung ke phone na a hi mi Kuki chate som gup leni lang izaw ve ti hi mo ahin India pumpi in jong nasata Kuki chate ahin he do theina le Kuki chate ahin pa cha na khat nu jong ahi ti hi he thei diwa hin ta wa hi in chule hi chiwa Kuki chate mi som gup leni lang exama hin hung pass ho hung lo thing ho hi ivet na hi le a khen khat hi relief ke ma ko na jong a hi ti hi mu ai in ki pa le zengin relief ke ma ko na jong hi che to banga pan ila wa lo hin na imu na chungu wa ki pa pi nam pi thalengin avelin kahin ki pa pi ve ti chu ken jong kahin pon the hin tin chuli hi chi igam sung inam sung ha sat na ho hi ivet na hi le ho Kuki chate hi igen thei I ha sat khon te teng la bo hin I kha do danin aumin
tu chunga jong hi ga belo hen igam sung inam sunga hi chi to banga Kuki cha te kum izat ham khat ana chi zowa jong hi mi som gup le ni zen thakhat na lo hlin na ti ho hi ana khabi ese lo tu chung hi ama sapen hi kiti jong le ki sei hi lo mai the a hi in i GENTHEI i ha sat phat nu wa tu a hi i hung kha do ta kilowen hi chi to banga hi Kuki cha te i GENTHEI ha sat ting la bong ki khang do ji a hi in a hin la tu chunga hi chi SSC exam pa lo hlin na chang Kuki ta chanu ta chapa ni som gup le ni zen lo hlin na achan na chunga ki pa pi na sang ta hung ki bole ti jong chu iga phon the wen tin ma ba na jong GENTHEI ha sa ka hi a hi lo la ka na ka hlun na akito poi ka le khasim na ha sai ti lovin i pan thei dan i pan wa hi chi sanga tam zole phoi zole phazo a lol hin na ichan kit theina diwa jong hi kanami te hon pan ila divin avelin ka hin tem kit ne hi tu hin zan hi news ki mu ho so a hi le drone strike na sata a ana ti hi mu a hi in hi chi hi Nscn-K ho kema drone tampi galeng lut na hi ta chu na sata bom tampi hung khil ha mi tampi zong thi a mi za nam khat zong ki tong kha a chule hi chi Nscn-K ho hi Nscn-K ho hi a leader pau zong a thi ti ho zong mo a hin officer len ta ho zong hi ana mo lim dan a hi in hi chewa hi ga velo chun mi git lang a thi in chule mi za nam khat zong hi a ki tong khai ti ho hi ki mu a hin la official hi zong le thu thut akimu dan dung ju ya cha hi le hi chiwa news in aphun sanga hi tamzo thidinga hi gen sa ta hi ti jong hi iga he the ne divine sewa hi in chule mi khen khat nin hi chi Nscn ho hi a fleck laki banga a hi le hi chiwa amin ho hi iti ki ba lo ham ti hi question ni nei mai theo hi in he chin nom vai la anung langa ina chi kit no wa video ina sim so to ina vet de wa hi in ni chi chung chang jong hi kana sei zo ta in a hin la tu nia jong hi he theine de ven neu cha ga sei be kit le hen hi chi Nscn hi aki khai khom naw Nscn hi aki khai khom na min khat wa hi in a hin la 1988 na chu hi chi Nscn hi hung ki khen jaw hi chi mi phalo moiwa le isak en alam kai na hi Nscn-IMT chu chi alang pi asai dinga chu alam kai le ami him ho hi Manipur mi adi isen atang hul ho lam kai na chu moiwa lam kai na aban le hi chi Nscn-K hi a hi ting le chun hi chi hi Nagaland na ko na lam kai hi kit chu khaplang hi Nscn leader a hi wanga chu ama hi Nagaland sunga ho a hi ti chu e theine devai ga se wa hin a hin la Nscn ho hin peace talk ho a hin nei wa Nscn hin peace talk ho a hin nei wa ni ta chu hung to wa tu a hi Nscn-IM jong hi ni veleu chun government to talk nei lai hi chu ja chu government to ki kap to lo wa hi in a hin la 2019 a chu hi chi Nscn-K hi ni hung ki so ki hi chi ni hung ki so ki ti chu Nscn-K NK ki ti chu NK ki ti chu ni ki sumi ki ti hi in a leader pau men hi ki ta hin aban le hi chi langa Nscn-K ki ti pa hi yung ong ki ti ama hi Burma base so ti chu Burma gam sunga ho hi ki hi chu ta chu ki hen ki no hi in a hi le tu chunga hi chiwa Indian government and Indian army hon drone mangcha strike agabol teo hi chi a China I ga sei pau Nscn-K yong ong kiti holoi hi attack agabol hi chi ipi bola Indian army ho hin a hi le Burma gam sunga sagain regiona Nscn-K ho kem chu hi ta chu agabulu thei ham ti ai le het de wa hi in khat ve ni ajong chu news so ajong chu ana thang a hi ni mu so ke de wa hin hi chiwa Nscn ho to hin alpha ho ki thu homa Arunachal gam sunga
Assam rifle ho kem hi aga bulu ven hi chewa hi Assam rifle ho jong mi thum a thi ti jong chu in a mu a hi in hi ta hi Nscn-K le alpha ho hin India gam sunga hong lut no va attack a ball vai ta chu India gam sunga ge kisel jiu chu ga kisel jiu hi in a hin la ama ho hin tu chunga AGEL da no hi a hi le hi chewa attack ke ball in tin aban le inung chi ting e kinung leido ki ta ta ti hi a hi kinung leido an lang le pi lo de ham e foreigner ki ta ti a hi lung mong ta a a hin la hi chi October la mama a hi in hichi 17 October 16 October attack ana ball pau hichi chu to hi India hoin plan na sata agonova zan hiya chu hita chu attack aga ball drone attack aga ball va a leader ho jong tampi ahin tha pi wa hi ti hi a hi in ahin la hi chi chung changa hi official ta ke hon ka ball wa hi chi wa hi hi chi to bang thil so ja ke hon le thu na ka bol hi ti pa wang hi I ma cha poi ti pa chu het thei device se wa hi in hi zong le tu a hi I unofficial hi zong le newspaper izat ham khana hi chi chung chang ki ji a hi na ji chu hi chi thudi a hi ja chu official ta phone do na ki nei hi zong le adi pa chu het thei ne dewa in se wa hi in chule NSCN YA ho KYA ho hin na sata a Indian Army ho jong hi demna a bolovin hi chewa strike ki bol je a hi no mei nu now civil ho jong a thi ti ho chan ge hi a sevin a hin la I chan ge ya civil ato kha ham I chan ge ya civil mi thi ham ti ho wang hi a ki chen chet ama hon jong a ji ngam povin a hin la drone strike ki bol na chunga wang hi demna a hin phong do vi ti chu ye thei ne dewa in se wa hi alang khana tu a hi NSN IM leader moiwa hi Manipur gam sunga TUNI a hi hunglut ding a hin jan he a chu ama masanga ala leader phabe pi chu hunglut nu a hi tain alampi velhading a hi lawaile nga montin vekol ding a chu ain sol masat hintin squad ball dan dewa chu ain sol masat hintin jan he a cha hunglut nin welcome na sata a ball ve ti ho jong mo a hin la hi chi news ki mu khit dan dung ju a cha hi la moi wa hi Dimapura ko na helicopter a chiding nga CHEN na Ukhur district sunga hi vandenga lenglut ding hi ti ho chan ge jong he savin I chan ge ya di ding ham ti pa chu nila lang le update hin bol kin no hitin tu le tu a hi Manipur gam sunga di se na Zelengrong United Front ho hin nasata gi na bol ve ti hi NSN leader pa hi NSN leader pa athimo achan ho jong hi PHAT ma sa chu in sai ta win NSN ho hin Zelengrong ho nasata ama eimang chawin a hin la credit jo se ama hona kila win kagam sungu wa hi ama hon business bol na ding mai meya a hin manuwa kei hon hin na izan ham kha jong ka chan wa hi in a hin la aman tu ni chan ge ya hi a hi thei loading hil khat government hinga thumin ama phat chom na ding bowa hi Naga Manipur gam sunga Naga people ho amang chai Naga mi ho amang chai tia jong hi nasata demna abolve ti jong chui het wa hi in tu a hi Zelengrong ho jong hin atuma center government to ke ho na aneiwa suno ya omoi ta chu ita chu aumji wa chu tu a hi ama ho in NSCN ho ka ngai chapo vi ti a hi nga thu so ja chom ho jong hi abol naw tampi kit a hi ti chu nga sei theu hintin aban le Manipur rifle ho to Assam rifle ho kitho homa hi Manipur gam sunga combined operation anabol na wa hi mili thingnoi mili anaman novin chule thal ho jong hi somle ni lang anaman do ve ti ahin kitan ji tan he e ho lang ho hi mi khat mi sagi tabang amat nawa thal thum ki muji hi ama ho lang hi mili amat nawa athal zo tam zo somle ni lang anamat do ki no hin ngichiwa amat do ho hi a hi le PLA ho thing tu le mấy tây thinh nội hồ nghen a hi vi ti jong hi mo a hi in ama ho a ko na ki mo do tam zo pi hi a hi le thal
thal neo ho til hen pistor ho atam pen akimoi ti zong hi a hin phong do kirvin hi tu hin Putinin na hin su sit ding hi Putinin na chai do ding hi ti ding ham ai lo le sa pau hi ei pawa effective ta le ding a ki ti teng la hin akisai them zipo in hi ja chu Putin will destroy it Putin in na su sit ding hi ti na hi cho hi chi ipi asai na ham a hi lo le ipi bola tu chu White House Zelenskyy le Trump ke ho na Trump in Zelenskyy hi nga hi chitabang hi asai the ham ti hi neu khat het the na de wen hin sai ke no hiten het dewa hi in ning ko ma jong chu Zelenskyy hi Trump hi nga tu kum bul lang hung lai lut na ahung ke ho pi hi in Trump in ana ko wa ho kita na ho sit na kita so ana nong sol a hi tu chunga jong hi Zelenskyy hin avet na hi le Russia te hi hung advance ma agam sungu hi amban bana ahin ke jing ta cho ahin ke be jing pha na hi Zelenskyy hin Trump hi nga ki chi kit han lang missile ki thum han ti hi a hi in hi chiwa Trump hi nga hunga Zelenskyy hin Trump hi nga missile ho an thum na a hi Trump in nasata Zelenskyy hi an zoom so kit ne ti ho jong mu a hi in an zoom so keu hilovin tu a hi nagam phabe pi hi Putin pedo tan Putin in tu a at sei pa hi except bol tan hi chi except na bol lo wa hi le Putin in nagam pumpi hu nom ta ahin la pi ding na hin su chawai ding a hi ti pa hu nagam zo se ala the a hi ti a hi Trump in nasata Zelenskyy ki thopi deina a hung pa zo chu ama hin nasata na oi moi ti hi mu a hi in hi chi neu cha e het theine divin ga velo hen map tu le tu a hi velo chun hi chi laila a hi hi chi a color na zo se hi Ukraine hi cho a hi le hi chi blue color na ho hi Russia hi kich hi chi he thei deu kha chu hi chi Crimea hi chi laila azong hi masanga chu Ukraine hi chu ai wanga 2014 a chu Russia in anakila ta so Russia in attack an bola hi chi Russia in kila ta ai le tu chunga gal ahung ke boy masanga jong chu anaki seijing in Kuki channel langa chu anaki seijing sa hi hi chi Dorban kiti hi chi lang Donetsk kiti ho hi chi area lang hi alhang pi a chu Russia mi tam hi cho hi chi ho se hi Putin in MIPIN hi chi kakila dinga hi tai ti hi cho aji chu ama ho hi neto a ahung lu no wa hi la Putin lungela chu hi chi lai se hi kot hon ding ti hi cho a hoti la vai le Russia gam hi abona neto hon a kol ding dana hi hi ta cho ija chu Putin hin lut hi ven hi chi neto a hi lut hi ven ti a hi ana sei hi in a hin la Zelenskyy hin avet na hi le Russia lungel hi a hoi lo ja chu neto a ki lo wa hi le koima Ukraine ki thopi ding hi hung ta lo ding hi ti a het kit pha na cha ma jong Ukraine neto a chu lut go a nga hi chalaya leader chu US leader chu Biden in hoita a ho pi a ka ki thopi ding na hi ti a pan anala ze aso analut kha hi na hung lut phana to a hi na sata ki dowa hi chilai ho se hi tu le tu a hi Russia in nom ta to phai ta choi chilai mun ho jong hi Russia ho hi ta cho a hi wanga tu le tu a ha ki kap naw choi che asan dup deu na laila ho hi chilai la a hi na sata ki kap to choi ja chu tu le tu a hi Russia hoyong advance mama hi je achu Ukraine leader pa hi Trump hi nga ga chi a hi poi na missile ni ki thopi vin missile ni pi vin a hoti lo vaile Russia ho hi ka hopi chan ge hung ge ki go a hi tawi ti a hi aga sei na hi le Trump in an ho se na tu le tu a Putin in athum hi chi gal hi kinga dinga hi tai a hin la nga ding na ti wa hi le hi chalai area si hi ki ho ni pido vinlang kami ka sa na a hi in hi chalai la a hi ni pido vin a hoti le hi ke ho ka kinung tol diu hi chilang koi ma chan
Ukraine gamsung attack a bol ta loading ka kinong tol de wa hitai ti a hi Putin in na sei cho phat ma sa jong chu Putin le Trump hi anakimuto lon Alaska langa anakimuto lona chu Putin in hi chu offer a bol chu hi wanga hi chi zowa chu Trump in Zelenskyy a ko kina a ke ho pil Zelenskyy nom lo hi chi kipido ponte hi chi wa Crimea nakila pe no jong hi kanung la ki ding hi ti ho chan ge a sei hi chu a sei a hi le hi chi je a chu Trump hin Zelenskyy ana sa bi ese lo ta so ana sa lo a hi wanga tu chunga gachi kina missile aga thu ma hi na sata in ana ho se in Putin thu sei chu except boltan hichi na gamu abona la sanga chu aniau kha chu pedo jingen ti a hi ana sei pi e ti chu I het theine de wa in se wa in hichi je a chu tu chunga hi Putin will destroy you ti a hi Trump in Zelenskyy he nga hi ana sei hi ti chu ipj a chu Putin in na su se ding hi Putin in na bol se ding hi ti a chu Trump in mi ki thopi na hungo chu ki thopi la wai chi to banga chu an ho se tham ti chu I het theine de wai se wa hi in a hin la tu a hi amanin jong close door meeting ho jong anei ve ti a hin hi chi chan tu chan in sei do ho chu a hi le hi ta chu media ma sanga a ki ho na hlon I sei do wa hi in hi chi media ma sanga a ki ho zo wa chu close door meeting ho jong anei ve ti a hin close door meeting ti chu koima het sa talowa amani ki ka a ki het thim na dinga ki ho na ho jong anei wa hi in hi chi wa wang hi US in Nscn-K a hin ki thopi a Nscn-K a pan a hin la ding ham ti pa wang chu sei thei lo a hin la media het thei dinga a hin phone do thei chan chu hi chi chan so hi amasa Zelenskyy Trump ki mu pi dinga hunga chu Trumbo in an ho se da hi in a hin la tu chung a hunga hi Trumbo hi lovin US Vice President pa jing jong hin Zelenskyy hi force anabolity hi chu aji chu Trump in tu a hi a thu sei ho hi nanit lowa a hi le abona Ukraine jo se hi Trump in a hin la pi ding a hin su set got ding a hi in hi ji a chu Zelenskyy nang in jong na lungial na khiala except ball in lang na gam neo khat chu pedo in lang na MIPI ki su tup zone a khoti lawai le na gam hin hu zo lo ding hi ti chan ge a jong hi US Vice President pa jong hin advice an ability ho chan ge hi ki mo hi ti chu e theine de wa in se o hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mangcha a holim na hin bol thei ho hin tin e het them de ga ta sanin tu ni hi chi Kuki news ang hin ngai hla a hin ve zo se na chung che win ka ki pai na bon cha win pathinin phat thei na bo jing taw hen